Kulumak Lishabil Esiliqa kwa Jesucristo Jois Ibaom San Lucas. Kikubek sa litilmet Cafarnaún sa Estepal Galilea. Rajarsao na xtzolep li kwanke paran. Ut na ke kanak sa soke xol rikin xkutum xpanak na atinak rikin xkwankilal. Kwan aran sa lichutle barkao hun li kwin kwang tsakh musaqeh rikin. Utaan kixhap re chikaw chixyewal. Aru kwanke akikin at Jesus of Nazaret mashachal chekahukbal ninaw aniat laat alishtantil ala Dios. Li Jesus kixqos chikaw ut kixye. Matchoqink, elen rikin likwin kaan. Tohanak litzanak musaqeh kixrum li kwin chiruchoch. Sa xye ut ki el krikin chimaka kixpanure. Xixhuleb ke kanak chisasoke xol ut nekexteat chiribilebri. Kachi atno lain nataklang rikin kwankilal ut kakwilal sa xbene litzakak musiqeh ut nekeechban Ut kisutong resili Jesus jalakbar sa xuleb nahe haran. Ratin likakwa Happy Easter,